Kompanija Cerovo tokom proteklog vikenda zabilježila je veliku posjećenost povodom 33. rođendana, koji je obilježen sa 20% popusta na kompletan asortiman u svim prodajnim objektima. Osluškujući potrebe svojih kupaca, Miholjsko ljeto prepoznali su kao priliku za posebnu ponudu motorne kosačice, koja je dostupna po izuzetnoj cijeni. Naime, sa 423 snižena je na 259 eura. Ona je samohodna, ima širinu košenja 46, tako za sve one koji i dalje kose i koji planiraju naredne godine, mislim da je sjajan trenutak i ta akcija će nam trajati nekih nedelju dana u okviru samo poslovnog centra ovdje u ulici Vojislavljevića. U svim Cerovo prodajnim centrima tokom oktobra se izdvaja ponuda elektromaterijala brenda Hager, koji je također snižen za 20%. Svi automatski osigurači, kablovi, nosioci kabla i sva druga elektromaterijala i oprema koja dođe u proizvodnom programu Hagera. Također bih izdvojio i široku ponudu HTZ opreme koja je trenutno na akciji, pa imate recimo cipele koje su sada trenutno jako povoljne, 18 eura na akcijskoj cijeni. Kao i mnogo drugih proizvoda, treba doći i vidjeti sve to. Uoči sezone grijanja na posebnom cijelomjesečnom popustu su električni uređaji, poput ugradnog kamina koji je sa 204 eura i 47 centi, snižen na 137 eura, dok je grijalica dostupna po cijeni od 12 eura i 99 centi.